Assalamu alaikum. Бүгін сіздерге қолымызда машботой күйісі қандай чертілеткенін көргөзүп берейин. Ал эми машботой күйісі канчанчы позицияда жана кайсы ноталарга гүлөнөт десеңиздер, бул жакта видеодон көрсөңүздөр болот. Анда биз баштадык. Andan keyinki üçüncü gayrık bul la, re. Bunu da iki jol çekeriz. La, re, mi, re, do, re, la, re. Ayağında daima yedi alıp durası da. Bunu da iki jol. Üçüncü gayrık la re re mi 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 re re fa 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 mi fa fa mi re re la 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 re. ayağında iyili olasın. Mi'ni daha iyili olasın. Andan keyin mi, fa, fa, re. Dört jol çekeriz. Bir, İki, üç, dört, fa fa sol fa fa mi re re la, la fa fa sol fa fa mi re re la. La fa fa mi fa 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 re re mi la, la fa fa mi fa 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 re re mi la. Bir, iki, üç, dört, fa sol sol la sol sol fa mi mi fa la, fa sol sol la sol sol fa mi mi fa la. Fa sol sol la
3 4